Les enfants, souvenez-vous, on regarde, on écoute, mais on reste calme, d'accord? D'accord, maîtresse. Ah! C'est un pilote, c'est vrai! Madame, c'est vous qui conduisez les avions? Oui, c'est moi. Et ça fait quoi de piloter? C'est comme toucher le ciel avec tes propres mains. Allez les enfants, laissez-la, elle doit aller travailler. Au revoir, madame la pilote. Et vous, que souhaiteriez-vous devenir plus tard? Moi, je vais devenir docteur. Mais pourquoi vous regardez sur votre camarade? Je peux la parler une minute? Oui, bien sûr. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Simon. Simon. Un docteur est un métier magnifique. Il faut jamais avoir honte de tes rêves. Tu sais? Moi aussi, à ton âge, j'avais un rêve. نياهي ما تدير على الرئيس الوام حيناك على نجا قرع حفرس ما تور قدن ديارات كان دكتور لور وريس معاي هاي ما كمان هذا الجارة أنا وين بكون كحنا؟ ما شاء الله ما شاء الله إلهي يقرسي هوي وبلا هوا بلن. إن شاء الله إلهي يقرسي هي قرع ساعتك هذا عسى قرع هي اسكولك ويكاد دعي يدقسوا نفتيدي هدانين صبح دعي دكسي تعليم تنادين هيك على كفر دكسي تعليم تنادين دقسو طب صحرة كبير صحرة هي صدق هي أرغب نبل هي هويو وام حي ساعدي بعد عذاب هي دقسو كان هدينين غيرك إنه مر هي سقية تعليم تنادينين غيرك ويحدي يا دوني سقية تعليم تنادينين ويقدر دارني أي جمعوك دكسية تعليم تنادينين غيرك ويحدي يا دوني ويقدر دارني أيو دمعوك Moi aussi, c'est ma maman qui m'habille chaque matin. Profite bien de ce bonheur, ma petite. Parce que après, au lycée, tout a changé pour moi. كالي هذا جيب كمان بدي شي دارته سنان بس اسكت بحنا والبيدو الى اجمل دعس كان يسيقنا حمدك ورا اللهم صل على محمد ناكالي Bon, il y a notre voiture qui vient. Bouge Notre Della. voiture est arrivée, s'il te plaît. Faut se pousser. Pousse-toi Della. نعبسك شرموسين تلقى كجار السلام عليكم وي. عليكم السلام هوي وي حمد باليده. هوي ويسكا جبي كني كان كسي مدعني. وان عنو هوي ويسكا جبي هذا سود على ورد النص هوي ورد هوي أحبنا نقول معي اسكنا
hooyo way iska jabiya orado casharadaada dhigoo naso hooyo wax cun hooyo hooyo miyaad kacdayba waxaan islahaa faanuuska u keenay aad kuu shidid baa laase aad casharka ugu dhigatide hooyo waabad shidayba hooyo berri toole cadcaadda marka ay soo baxdaan casharka dhiganaya adigu qaado iftiinkan yar ha eegin hooyo ta berri aqalka wada iftiimin doontaa waa adi hooyo insha allah hooyo dadaalkaaga khasaari maayo aabbaha allah u naxariistay wuxuu odhan jiray ducada iyo dadaalku waa labada guusha lagu gaadho hooyo aniga hay cabsanna dadaalkaaga labalaab hooyo yaa rab ilaahu anigana ha iga dhigin tii ducadii hooyadad khasaarisay ilaahu i gargaar J'étais première dès ma promotion. J'ai eu une bourse pour étudier en France. Mais ce jour-là, mon cœur voulait rester près d'elle. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ummadda kuu sakhro adiguna hooyo tacliintaada ka adkoo hooyo sidaasaan ku leeyahay hooyo haddii alla yidhaah tacliintaada ka adkow ilaahay ummadda gaal iyo islaamba ha kuu sakhro hooyo guushaadu waa guushayda hooyo ma jecli inaan dhoof waxaan rabaa inaan ku garab joogo caafimaadkaaga ka warhayo hooyo soco aniga hay cabsan rajada keliya sugaya waa adi aniga ilaahay bay la jiro hooyo adiga sii daciifaya sidee baa noqon hadday wax kugu dhacaan waxaan intaasoo sannadood kuugu soo tabcayay inaan mar uun guushaada arko aniga waxba noqon maayo ha ii cabsan soco hooyo soco hooyo ilaahay kaa daayo maad ilowday adoo yar inaad ii ballan qaadday inaad diyaaradii gu qaadid ma iloobin hooyo waxaad mar labaad iigu ballan qaadaa inaad ii ahaatid inanta yaraad fiicnaydan soo koriyey anad soo noqon doontid dalkaagana aad anfici doontid ka cabsoon hooyo ha ka cabsoon waan ku jeclahay hooyo waan ku jecelahay hooyo allah alla ilaahow nabadgeli ilaahow nabadgeli alla ilaahow ii nabadgeli Mais pourquoi tu pleures? T'es sûre que tu ne veux pas déposer tes valises avant? Non, emmène-moi là-bas. Oui, man. J'ai une bonne nouvelle. Ton rêve est devenu réalité. Ta fille est pilote. J'ai tenu ma promesse. Je suis revenue pour servir mon pays. Tout ça, c'est grâce à toi, à tes sacrifices. Mon seul regret, c'est que tu n'étais pas à l'aéroport pour m'accueillir, que je n'ai pas pu te serrer dans mes bras. Oui, man. Mais je sais que tu es fier là-haut, que tu es au paradis, Inch'Allah. Mais tu m'as pas laissée seule. Désormais, ma patrie sera ma mère et je la servirai de toutes mes forces.
Je t'aime هوي معا الله يكون حريصته. waxaan intaasoo sannadood kuugu soo tabcaya inaan mar uun guushaada aniga waxba noqon maayo ha ii cabsan iftiinka yar ha eegin hooy ta barri aqalka wada iftiimin doontaa waa adigu ما شاء الله ما شاء الله إلهي يقرسيه هوي Madame, moi aussi un jour je réaliserai mon rêve et je serai docteur. Au revoir. بسم الله. Bonjour, je m'appelle Bilane et ceci est mon histoire. À toutes les petites filles, j'aimerais vous dire une chose. Accrochez-vous à vos rêves et ne les laissez jamais tomber. On n'a pas besoin d'être riche ni d'avoir des relations pour réussir. L'effort, la persévérance et la foi, voici les clés de la réussite.